Inkuru y'akababaro cyane itugezeho nonaha. Ejo nibwo twabagejejeho inkuru yo mu karere ka Kayonza mu ntara y'Iburasirazuba, aho byavugaga yuko hari umugabo ushinjwa kwica umugore we n'abana be bagera kuri 3. Nyuma yaho hari imbere yaho gato hari undi mugabo nawe watwawe n'inzego z'umutekano, nawe washinzwaga kuba yaratwitse umwana we ikiganza amuziza kuba yaribye ibigori. N'ahandi henshi hagiye hatandukanye hakunze kugenda hagaragara impfu zigiye zitandukanye, ugasanga abantu bicanye. Nabasobanuriye yuko byibuze mu ntara y'Amajyepfo ari mu duce dukunze kurangwamo n'impfu zigiye zitandukanye. Nababwiye yuko hari umugabo wari uherutse gukatirwa gufungwa burundu azira kuba yarishe umugore we anatwite. Ibyo ni urubanza rwabereye mu karere ka Muhanga mu ntara y'Amajyepfo. Mbere yaho gato hari indi nkuru nanone twari twabonye y'umugabo wagiye gucyura umugore we yitwaje inyundo na peteroli, ababwira yuko nibatamuhereza umugore we araza kubatwika. Ibi nabyo byazanye amakimbirane akomeye kubera ko byarangiye arwanye na sebukwe, birangiriye umugabo akomerekejwe. Mu karere ka Ruhango rero ni mu ntara n'ubundi y'Amajyepfo, hari umugore wishe mugenzi we bapfa umugabo. Inzego z'umutekano n'abaturage baturaguye umurambo wa Musanabera Beatrice bikekwa ko yishwe atemaguwe na mukeba we. Uyu Musanabera rero Beatrice yari umugore uri mu kigero cy'imyaka byuzuye 50 y'amavuko. Yaratuye mu mudugudu wa Nyarubuye mu kagari ka Buhanda, umurenge wa Bweramana, ni mu karere ka Ruhango mu ntara y'Amajyepfo. Byagenze bite? Niyo mpamvu yateye uru rupfu? Ese uyu mugabo bari bamusangiye mu buhe buryo? Byabahuriye byose reka tubirebera hamwe mu nkuru naguteguriye hano kuri Rwanda News TV. Ndizera ko umeze neza rero aho uherereye hose ibice bigiye bitandukanye. Ndikwifuriza amahoro y'Imana cyane, waba uri mu Rwanda cyangwa se hakurya y'imbibi z'u Rwanda. Ndakwibutsa yuko kubana natwe byoroshye no gukanda ahanditse subscribe, ubundi ukabasha kuzajya ubana natwe ugakurikira amakuru yacu agiye atandukanye abari gutrendinga hirya no hino mu isi. Nguhaye ikaze rero mu makuru yacu agezweho. Nkuko nari nanjye mbivuga, ni inkuru ibabaje cyane, ni inkuru yamenyekanye n'ubundi kuri uyu wa 18 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2023. Inzego z'umutekano n'abaturage batoraguye umurambo wa Musanabera Beatrice bikekwa ko yishwe atemaguwe na mukeba we bari basangiye umugabo, nk'uko byemezwa bamwe mu baturage batuye muri aka gace. Musanabera Beatrice rero ari mu kigero cy'imyaka 50 y'amavuko. Uyu niwe nyakwigendera wishwe atemaguwe yaratuye mu mudugudu wa Nyarubuye mu kagari ka Buhanda, umurenge wa Bweramana mu karere ka Ruhango. Bamwe mu baturage bamenye ayo makuru y'urupfu rwe bavuga ko uyu mugore yatonganiye mu kabari n'umugore basangiye umugabo, basohoka basa n'abatashye ariko bagenda batonganira mu nzira. Mukeba we nk'uko babivuga n'ubundi ngo yagiye mu nzu afata umuhoro aramutemagura, asiga umurambo cyangwa asiga amaze kumwica, aho ahita acika aragenda. Bavuga ko ababashije kubona umurambo wa Musanabera Beatrice bahamya ko yatemwe bikomeye cyane ibice bigiye bitandukanye by'umubiri we, ndetse uwamutemye ahasiga igitenge. Umwe mu baturage bamenya ayo makuru cyangwa se bari hafi aho ngaho babashije kugira amakuru yimbitse bamenya, ariko uyu muturage ntiyashatse gutangaza amazina ye. Yabwiye umunyamakuru w'Umuseke ko abo bagore bombi bahuriraga kuri uwo mugabo ariko bakaba batarigeze bashakana byemewe n'amategeko. Uyu muturage akomeza avuga ko abumvise intandaro z'ayo makimbirane zaturutse n'ubundi ku kuba umwe yashinjaga mugenzi we kuba yaramutwariye umugabo,
uyu yagize ati bose nta n'umwe wari ufite umugabo, umwe yararanaga nawe iwe bakagenda basimburana mu byiciro mu buryo bugiye bitandukanye. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Bweramana yitwa Ntivuguruzwa Emmanuel avuga ko iby'urupfu rw'uyu mugore babimenye, ariko ahakana ko ibyo kuba yishwe atemaguwe na mukeba we atabizi, ko byaharirwa n'ubundi n'inzego zifitiye inshingano muri rusange. Ntivuguruzwa avuga ko icyaza ari uko n'ubundi umurambo we wagaragaye, icyamwishe kikaba kitaramenyekana. Akaba yagize ati nibyo twagize ibyago kuko twapfushije umuturage urupfu rutunguranye. Uyu gitifu w'uyu murenge wa Bweramana witwa Ntivuguruzwa Emmanuel avuga ko abonye umurambo we bwa mbere bawubonye mu gitondo, gusa akavuga ko bishoboka ko yaba yishwe mu masaha y'ijoro. Amakuru agera ku kinyamakuru Umuseke cyandikira kuri internet avuga ko uwakoze ayo marorerwa ataratabwaga muri yombi, nubwo hari abaturage bavuga ko yahise afatwa. Umurambo w'Umusanabera wajyanywe mu bitaro by'Igitwe gukorerwa isuzuma. Umusanabera Beatrice akomoka mu karere ka Karongi mu murenge wa Ruganda, yaracumbitse muri uyu mudugudu wa Nyarubuye kubera guca inshuro akaba asize umwana umwe. Ngayo nguko ni imwe mu nkuru ziba zibabaje, rimwe mu nkuru kandi aya ni amakuru akunze kugaragara hariya muri biriya bice byo mu majyepfo y'u Rwanda. Hakunze kugaragara inkuru zitari nziza cyane, inkuru z'urupfu, inkuru z'ibibazo bigiye bitandukanye, nk'uko mwakomeje kugenda mubyumva cyangwa se abantu mukurikira itangazamakuru muba mugenda mubyumva. Ngayo nguko rero ni uyu mugore wari uri byibuze mu kigero cy'imyaka 50 y'amavuko, akaba yamaze kuba yakwicwa na mugenzi we, bivugwa yuko ngo bari basangiye umugabo.